Vreme je za kviz Pačije učionice. Slovoteka na slovo G. Država u kojoj su nastale Olimpijske igre. Odgovor je Grčka. Najbrža kopnena životinja. Odgovor je gepard. Onaj ko nastupa u pozorištu i na filmu je... Odgovor je glumac. Crno i belo voće. Odgovor je grožđe. Crtani junak koji voli lazanje. Odgovor je Garfield. Brzi čamac. Odgovor je gliser. Sport sa palicom. Odgovor je golf. Predmet koji se koristi za učenje geografije. Odgovor je globus. Mesto gde se održava sabor trubača. Odgovor je Guča. Ime i prezime astronoma i fizičara koji je prvi usmerio teleskop ka noćnom nebu. Odgovor je Galileo Galilei. Ptica pismonoša. Odgovor je golub. Crtani junak, zla vila sa rogovima. Odgovor je grdana. Predmet koji može da služi za brisanje olovke, ali i za vezivanje kose. Odgovor je gumica. Grad Venecija poznat je po prevoznom sredstvu koje se zove Odgovor je gondola. Pesma Miš je dobio Odgovor je grip. Ako ti se ovaj video dopao, ne zaboravi da klikneš na like i subscribe. Pridruži se Mravku i Drakčetu i u narednoj avanturi. Vidimo se!